cookies. Betul lah. Betul-betul. Ya. Halo Akak, ada follow TikTok Bagel Cottage tak? Ada. Hai, nak tanya, ada follow tak TikTok Bagel Cottage? Kena tengok dulu. Sini ada sampul surat, you boleh pilih satu. Wah, dapat tak gulung nenas Bagel Cottage? How? Sedap. Dia tak pekat sangat. And then dia punya flavory dia sedap. Hello, hi. Do you follow Bagel Cottage TikTok? Oh, okay. You get 2 piece of cake. Oh, thank you. Wah, dapat cake. Biskut coklat. Sedap? Sedap ah? Soft lah biskut tu. Untuk Akak. Okay. Thank you, Baker's Cottage. Jangan lupa follow Baker's Cottage.